abantu dushobora kuba turi ibinyabuzima bibi bigira amahane kandi bikunda imirwano. Inshuro nyinshi bimwe mu byo tugenderaho twemera ko igihugu runaka ari igihangange hari ukuba gikize mu mikoro, ariko kikaba kinafite igisirikare gikomeye, kikaba gishora miliyari nyinshi z'amadolari mu kugura intwaro nyinshi kandi zikomeye zishobora kwica abantu benshi kandi zigasenya ibintu byinshi icyarimwe. Mu yandi magambo, kuri twe igihugu kiba igihangange kubera ko gifite ubushobozi bwo kubaka ibintu byinshi kandi byiza nk'ibikorwa remezo, ariko icyarimwe icyo gihugu kikaba kinafite ubushobozi n'intwaro zikomeye zishobora gusenya ibyo cyubatse ndetse n'ibyo abandi bose bubatse. Ubuhangange bwacu twebwe abantu bugaragazwa n'uko dushobora kubaka no gusenya kandi cyane. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Amateka yacu twese uko dutuye isi arangwa n'intambara n'ubwicanyi. Gusa hari igihugu kimaze imyaka hafi 80 kitabamo intambara. Ni igihugu cyiyemeje kubakira imibereho yacyo yose ku mahoro. Ni igihugu cyiyemeje kutagira igisirikare kubera ko kitemera ibyo gushotorana no kurwana. Gusa icyo gihugu gifite inganda zikora imbunda zirimo n'iziremereye cyane. Ubuyapani. Ubuyapani ni itsinda ry'ibirwa biri muri Aziya y'Uburasirazuba, kikaba mu bihugu bitatu bikize kandi by'ibihangange ku isi. Kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira, iki gihugu cyiyemeje guhagarika ibintu by'intambara, ahubwo kigashyira ingufu mu kubaka amahoro no gushaka ubukungu. Ibi koko cyane bigezeho, kiba igihugu gikize koko. Kirwanya ko mu isi haba intambara, ariko gifite inganda zikomeye zikora intwaro. Inganda zacyo zikomeye tuzi zikora ibikoresho birimo nk'ibinyabiziga nka Nissan, Mitsubishi, Yamaha, Kawasaki, Subaru, Hitachi, Toshiba, Daikin n'izindi zikora n'imbunda, kuva ku nto nka pistole kugera ku bifaru n'ibisasu bya misile. Ni gute iki gihugu cyisanze muri iyi mibereho? Ni gute iki gihugu cyabaye igihangange cyarahisemo uyu murongo? Umurwa mukuru w'iki gihugu Tokyo niwo mujyi utuwe n'abantu benshi ku isi. Roho miliyoni 37 zirirwa kandi zikarara muri uyu mujyi. Reka tuvuge ku mibereho y'aba bantu. Ubuyapani ntabwo bugira igisirikare. Icyo bufite, leta ivuga ko ari abarwanyi bashinzwe kurinda umutekano w'igihugu. Ni abarwanyi badatera, batajya bashoza intambara, ahubwo bahora biteguye kurinda igihugu abashobora kugishotora. Uko wabyita kose, icy'ingenzi cyo kumenya ni uko Ubuyapani buri mwaka bugena ingengo y'imari itajya munsi ya miliyari 55 z'amadolari ashorwa mu bwirinzi no gucunga umutekano w'igihugu. Bari ku mwanya wa 9 ku isi yose mu gushora amadolari menshi mu bikorwa by'umutekano, nyamara nta gisirikare bagira, niko bavuga. Mu buryo buzwi, Ubuyapani buri mu bihugu bidashyigikiye kandi bitemera ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi ahariho hose ku isi. Gusa mu 2017 iki gihugu cyanze gusinya ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya ONU arwanya ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi nk'ikwirakwizwa ry'ubumenyi mu kuzikora. Ubuyapani kandi bufite ububiko bunini bw'ikinyabutabire cya plutonium, ikindi kimwe mu bikoreshwa mu gukora intwaro za kirimbuzi. Mu myaka 80 ishize, iki gihugu cya gatatu gikize ku isi ntabwo kigeze kibamo intambara n'imwe. Ntabwo kigeze kirasa isasu na rimwe mu mirwano iyo ari yo yose. Mu mwaka w'1977 wari minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Takeo Fukuda yagaragaje ko uburyo igihugu cye kiyemeje kubaka no kubiba amahoro hirya no hino ku isi biri ku rwego nta kindi gihugu kigeze kibikora kuri urwo rugero. Ku isi aho ubuhangange bw'ibihugu bugaragazwa no kugira igisirikare gikomeye, Ubuyapani bwashoboye kuba igihugu cyonyine kigaragaza ko kubaho udashyira imbere intambara bishoboka. Gusa ibi hari kera. Uyu munsi mu maso y'ibihugu bihora bisa n'ibyiteguye gutangiza intambara ku Buyapani nk'Ubushinwa, Korea ya Ruguru cyangwa se Uburusiya, benshi batekereza ko ari ikibazo cy'igihe gusa Ubuyapani nabwo bugahinduka nk'ibindi bihugu byose bishyira imbere intambara, haba mu kwirinda cyangwa no mu kwishoza. Nk'ubu usibye kugira ububiko bwa plutonium, iki gihugu gifite ubwato burenze bumwe bw'intambara bushobora no kugwaho cyangwa se guhagurukiraho indege. Ni igihugu gifite kandi ubwato bw'intambara bwagenewe kurasa no gushwanyaguza za kajugujugu.
ubishatse wavuga ko Ubuyapani bufite byose byagenewe igisirikare cy'igihangange, icyo budafite n'izina igisirikare. Ni gute Ubuyapani bwisanze muri ubu buzima? Mbere y'intambara ya kabiri y'isi, Ubuyapani bwari igihugu cy'igihangange mu bya gisirikare. Nk'ubwo mu 1931 ubwami bw'Ubuyapani bwumvise bushaka kwaguka maze butera hitwa Manchuria, ni mu Bushinwa. Ndetse mu 1937 Ubuyapani bwateye Ubushinwa mu buryo bweruye. Nta ibyo bitari bihagije, ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 9 mu 1940 Ubuyapani bwasinyanye amasezerano n'Ubudage bw'Abanazi bwayoborwaga na Adolf Hitler ndetse n'Ubutaliyani bwa Benito Mussolini. Yari amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Nuko baba baremye ihuriro bise Axe, ryiyemeza ko Ubudage n'Ubutaliyani bigomba kuba ibihugu bizigarurira Uburayi bw'Uburasirazuba, hanyuma Ubuyapani nabwo bukigarurira Uburasirazuba bwa Aziya, kandi ibyo bakabifatanyamo bose uko ari batatu. Mu ntambara ya kabiri y'isi, ibi bihugu uko ari bitatu byaje kwiyungwaho n'ibindi bihugu bitanu byo mu Burayi birimo Hongria, Rumania, Bulgaria, Slovakia ndetse na Croatia. Ibi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi byagize uruhare muri jenoside yakorewe Abayahudi. Ku rundi ruhande, ibi bihugu mu ntambara ya kabiri y'isi byari bihanganye n'ibindi byishyize hamwe byita Alliés. Byari biyobowe n'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Tutagiye mu byo kuvuga inkuru yose uko yakabaye, uko ni ku Buyapani bwisanze buhanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi. Inkuru yakurikiyeho ni uko mu ntambara ya kabiri y'isi Ubuyapani n'izi nshuti zabwo batsinzwe mu gisobanuro cya nyacyo cyo gutsindwa. Nyuma yuko ku itariki ya 6 n'iya 9 mu kwezi kwa 8 mu 1945 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe ibisasu bya kirimbuzi ku miji ya Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani, iyi miji gasibangana ku ikarita y'isi. Ubuyapani bwisanze bwapfukamishijwe, buryama hasi cyane buhekenya umucanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zigarurira iki gihugu, ndetse kuva mu 1945 kugera mu 1952 Amerika yohereje ingabo mu Buyapani ziyobowe na General Douglas MacArthur. Amerika niyo yahise ifata Ubuyapani mu biganza, itangira kongera kubwubaka kuva ku bukungu kugera ku kubaka inzego zizabeshaho igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, Ubwongereza n'Ubushinwa nk'ibihugu byatsinze intambara byahise bifata icyemezo cyo kwambura Ubuyapani intwaro zose, ndetse bwamburwa ibihugu byose bwari bukolonije birimo Korea na Taiwan. Bakoze byose bishoboka ngo Ubuyapani bwumve kandi bwemere cyane ko bwatsinzwe intambara. Bakoze byose ngo Ubuyapani ntibuzongere kugira igitekerezo cyo kwishora mu ntambara iyo ari yo yose. Mu kwezi kwa 9 mu 1945 General Douglas MacArthur yatangiye ibikorwa byo gusana Ubuyapani. Bahereye ku gushyiraho inkiko zicira imanza abasirikare bakoze ibyaha by'intambara, bashyiraho guverinoma, bakora amavugurura mu nzego zitandukanye, bakora amavugurura mu micungire y'ubutaka, ndetse batangira kwandika itegeko nshinga rishya ry'Ubuyapani. Iri tegeko nshinga bandikiye Ubuyapani rero, ingingo yaryo ya 9 yaragiraga iti twifuza bidasubirwaho amahoro yo ku rwego mpuzamahanga ashingiye ku butabera n'amategeko. Kubw'ibyo twe abaturage b'Ubuyapani twamaganye intambara mu buryo bwa burundu nk'uburenganzira ndakorwaho bw'igihugu cyacu. Twanze kandi ubushotoranyi cyangwa ikoreshwa ry'ingufu mu guhosha amakimbirane. Igihugu cyacu ntabwo kizigera kigira uburenganzira bwo kujya mu ntambara. Ngiyi ingingo ya 9 y'itegeko nshinga ry'Abayapani. Nguku uko Ubuyapani bwisanze butemera kujya mu ntambara. Nguku uko Ubuyapani bwisanze butagira igisirikare. Bigomba kuba bitaryoha kuba mu gihugu kitagira igisirikare kandi ukikijwe n'ibihugu bifite serivisi z'igisirikare zihambaye. Mu 2014 Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe yemeje ivugururwa ry'igisobanuro cy'iyi ngingo mu itegeko nshinga ry'Ubuyapani, maze bemeza ibyo bise collective self defense.
Ibi bivuze ko Ubuyapani bwemerewe gufashisha intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare igihugu cy'inshuti igihe cyose cyaba kiri mu ntambara. Itegeko nshinga ry'Ubuyapani ritegeka ko umutekano w'Ubuyapani uzashingira ku burinzi Ubuyapani buzahabwa n'ibindi bihugu by'inshuti, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibirebana no kutagira igisirikare k'Ubuyapani bishingiye ku magambo n'inyito kurusha uko ari ibikorwa. Nk'ubwo iri tegeko nshinga ribuza Ubuyapani kugira igisirikare ryashyikirijwe Ubuyapani mu 1947 ndetse rihita ritangira gukurikizwa. Nyuma y'imyaka ibiri mu 1949 ishyaka ry'abakomunisite ryahise rifata ubutegetsi mu Bushinwa. Mu 1950 hahita hatangira intambara yo muri Korea. Abasirikare b'Abanyamerika barindaga Ubuyapani bahise boherezwa kurwana intambara yo muri Korea. Ubuyapani busigara butarinzwe. Ibi byahise bituma Ubuyapani butoza abapolisi 75,000. Aba bapolisi ntabwo bari bashinzwe umutekano wo hanze y'igihugu cy'Ubuyapani. Ubwo bivuze ko ukubaho kwabo kutari kunyuranyije n'itegeko nshinga. Ubwo abasirikare b'Abanyamerika bavaga mu Buyapani bahasize ibikoresho bya gisirikare nk'ibifaru, indege z'intambara n'ibindi. Kubera ko Ubuyapani butemerewe gutunga igisirikare, ibi bifaru ntabwo babyitaga ibifaru, babyitaga special vehicles, ibinyabiziga byihariye. Bisa no gufata imbunda kubera ko utemera intambara ukavuga ko atari imbunda ahubwo ko ari igikoresho cy'ubwirinzi. Ni ibi bakoze. Hashize imyaka ibiri n'aba bapolisi baretse kwitwa abapolisi ahubwo bitwa the safety force, abashinzwe umutekano. Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani yavugaga kenshi ko aba bapolisi badafite ubushobozi bwo kuba barwana intambara. Ubwo yabaga asubiza bakundaga gushinja Ubuyapani kugira igisirikare kandi itegeko nshinga ryabwo ritabyemera. Mu myaka ibiri yakurikiyeho noneho babandi bitwaga safety force bahindutse Japanese Self Defense Forces, abashinzwe ukwirwanaho kw'igihugu. Kugeza n'uyu munsi uyu niwo mutwe w'abarwanyi Ubuyapani bufite. Aba ni abarwanyi bafite ubuhangange nk'ubw'abandi basirikare bose bo ku isi. Bakora imyitozo, bagahabwa n'amasomo ya gisirikare, bafite ibikoresho by'intambara ndetse bafite byose by'abasirikare, ariko izina ry'igisirikare ntabyo bafite. Gusa nta nubwo bashobora kugira intwaro zo kugaba ibitero nka za misile zambukiranya imigabane, kubera ko bavuga ko izi ngizi ari zo kugaba ibitero kandi bo icyo bakora ni ukurinda ibitero bagabwaho. Gusa izi misile barazikora bakazigurisha mu mahanga. Abayapani byabasabye imbaraga nyinshi zo mu mutwe no kumenya gukoresha ikibonezamvugo neza kugira ngo basobanure ko ubwato bw'intambara bafite atari ubwato bw'intambara. Mu mwaka wa 2023 nibwo Ubuyapani bwatangaje ingengo y'imari nini izakoreshwa mu bwirinzi mu mwaka wa 2024, miliyari 55 na miliyoni 900 z'amadolari. Biteganijwe ko mu mwaka wa 2027 iyi ngengo y'imari izaba igeze kuri miliyari 65 z'amadolari y'Amerika. Iki gihugu cyari cyarashyize umutekano wacyo mu biganza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kirimo kureba ibirimo kuba hirya no hino ku isi, kikabona ko kigomba kwisubiraho kuri politike cyahisemo yo kuba igihugu cy'amahoro kitajya kivanga mu ntambara iyo yose. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu Buyapani kuva mu 1945, zifite ibirindiro mu bice bitandukanye by'igihugu. Abenshi muri aba basirikare birunze ku kirwa cya Okinawa cyegereye umupaka w'Ubushinwa na Taiwan. Icyo Ubuyapani bwakoze ni ukutagira ijambo igisirikare n'intwaro mu kibonezamvugo cyabwo, ariko bufite byose ibindi bihugu bifite igisirikare bifite. Nk'ubwo intambara ya kabiri y'isi kirangira, uruganda rw'Abayapani rukora ibinyabiziga rwitwa Toyota rwahawe kontra n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kontra yo gukorera iki gisirikare imodoka 5,000 z'intambara. Zarimo imodoka nka Toyota Mega Cruiser BXD20 itamenwa n'amasasu, ikoreshwa cyane mu ntambara nyinshi. Iyi nakoreshwa n'abashinzwe ubwirinzi bw'Ubuyapani mu birindiro byabo biri hirya no hino mu gihugu. Uruganda rw'Abayapani rwa Toyota kandi rwakunze gushinjwa ko nubwo ari uruganda rwo mu gihugu kirwanya intambara kitagira n'igisirikare, ariko imodoka nyinshi za Toyota zirimo nka Toyota Hilux ndetse n'izindi zikunda kugaragara zikoreshwa n'imitwe y'abarwanyi b'inyeshyamba hirya no hino ku isi.
muri make biragoye kubona intambara cyane cyane muri Afurika ikoreshwamo imodoka zitarimo Toyota. Inzego za gisirikare n'izindi zishinzwe umutekano mu bihugu bya Afurika, imodoka nyinshi bagendamo ni iza Toyota ziganjemo Hilux na Land Cruiser. Bisa naho uru ruganda ruzikora rubizi neza ko zizakoreshwa mu bihe by'intambara, ari nayo mpamvu zikorwa mu buryo bukomeye nkaho zizakoreshwa ku rugamba nyine. Izindi nganda z'Abayapani zamamaye ku isi mu gukora ibinyabiziga nazo zigiye zifite amashami akora intwaro, nk'ikigo cya Mitsubishi Group gifite uruganda rwa Mitsubishi Motors rwamamaye cyane mu gukora imodoka. Iki kigo kinafite urundi ruganda rwitwa Mitsubishi Heavy Industries rukora ibikoresho bitandukanye birimo indege zaba izo gutwara abantu n'iz'intambara. Ni uruganda kandi rukora ibisasu bya misile, bakora ibifaru by'intambara ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Indege z'intambara z'abashinzwe ubwirinzi bw'Ubuyapani cyangwa se igisirikare cy'Ubuyapani, niba hari uwabyumva neza uko, zose zikorwa na Mitsubishi. Bakora kandi za kajugujugu z'intambara, indege z'intambara uzumva zitwa F-86 Sabre, Lockheed F-104 Starfighter na McDonnell Douglas F-4 Phantom 1, zose zakozwe na Mitsubishi. Izi zirimo izahabije abasoviyete mu ntambara y'ubutita. Mu mwaka wa 2023 Ubuyapani bwari ku mwanya wa 39 ku isi mu kugurisha intwaro nyinshi mu mahanga, bakaba ba karindwi ku isi mu kugura intwaro nyinshi ziganjemo iziremereye. Ubuyapani nubwo ari igihugu giharanira amahoro kitanemera intambara, ariko gikora intwaro nyinshi zimara abantu hirya no hino ku isi. Hari abarwanyi benshi hirya no hino ku isi bacigatiye intwaro zakozwe n'Abayapani. Muri iki gihugu inganda nyinshi twamenye zikora ibindi bikoresho dukoresha buri munsi ziba zikora n'intwaro ziganjemo iziremereye, nk'uruganda rwa Daikin rukora za climatiseur cyangwa se biriya byuma bitanga ubukonje n'ubushyuhe mu nzu, ni rwo rwa kabiri ku isi mu gukora climatiseur nyinshi ku isi, rukurikira Samsung y'Abanyakoreya. Gusa uru ruganda ntabwo ari abantu benshi cyane bazi ko rukora za grenade n'ibindi bisasu birashishwa imbunda ziremereye. Uru ruganda rusanzwe rutanga serivisi zo gukonjesha no gushyushya mu nzu ngo abazirimo bamererwe neza. Rwabonye rwakunguka cyane ruramutse runakoze ibiturika bishobora gushwanyaguza za nzu bifuza gukonjesha no gushyushya. Muri make air conditioners cyangwa se climatiseur ya mbere uru ruganda rwakoze yari yo gukonjesha cyangwa se guhoza za bombe bakoraga zikifashishwa mu bwato bugenda munsi y'amazi. Zari climatiseur cyangwa se ibyuma byo guhoza ibyo bisasu kugira ngo bitazajya bishyuha bigaturika igihe kitageze biri munsi y'inyanja. Intambara irangiye nibwo batangiye gukora climatiseur noneho zifashishwa mu nzu. Uyu munsi 90% by'inyungu z'uru ruganda bazikura muri za climatiseur, ariko ishami ryabo rikora ibikoresho bya gisirikari ntabwo bakunda kuryamamaza. Hari abantu bamwe bavuga ko inganda zikora imbunda zumvise ko ibihugu runaka cyangwa se impande za Rwanda zasinya amasezerano y'amahoro, izo nganda ngo zibyakira nabi cyane. Iba ari inkuru mbi cyane kubera ko ziba zitakaje abakiriya. Ubuyapani n'inganda zabwo baba bajya biyumva batya kandi ari igihugu kizwiho kubakira imibereho yacyo yose ku mahoro. Mu Buyapani kandi uruganda rwa Kawasaki rwamamaye cyane mu gukora amapikipiki. Amafaranga yarwo menshi ruyakura mu bisasu rukora ndetse n'indege z'intambara. Ibi ni nako bimeze kuri Yamaha, nayo yamamaye mu gukora amapikipiki, ibikoresho by'umuziki ndetse n'ibindi. Aba nabo bakora imbunda n'ibindi bikoresho bimara abantu hirya no hino ku isi. Ubuyapani ni kimwe mu bihugu byakoze ibitangaza mu bukungu ku rwego isi zahora ibyibuka. Ubuyapani bufite umusaruro mbumbe w'imbere mu gihugu wa miliyari 4 na miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika. Bufite abaturage miliyoni 125. Ubu ni igihugu cya gatatu gikize ku isi. Mu gihe cy'imyaka 15 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ubukungu bw'Ubuyapani bwazamutseho 400%. Umusaruro buri muturage yinjizaga buri mwaka wazamutseho 350%. Muri icyo gihe mu myaka 15 yonyine Ubuyapani bwavuye ku kuba igihugu gikennye
buhinduka igihugu cya kabiri gikize ku isi. Ibi byose byabaye mu gihe iki gihugu kitasibye kwibasirwa n'ibibazo birimo ibiza nk'imitingito idasiba gushyira hasi ibikorwa remezo ndetse n'intambara zitasibye gupfukamisha iki gihugu. Ubukungu bw'Ubuyapani bwatangiye kuzamuka mu myaka y'1800. Muri make inganda za mbere zageze mu Buyapani mu 1870. Mu 1877 nibwo banki nkuru y'Ubuyapani yashinzwe. Iyi banki yakoresheje imisoro y'abaturage kugira ngo ishore imari mu nganda zakoraga ibyuma ndetse n'izakoraga imyambaro. Guverinoma y'Ubuyapani yashakaga kwigana ibihugu by'Uburayi nk'Ubwongereza byari byarateye imbere cyane icyo gihe. Nguko uko leta y'Ubuyapani yohereje ibihumbi by'abanyeshuri ngo bajye kwiga uko Uburayi bwakize. Bajya mu bihugu by'Uburayi cyane cyane mu Bwongereza. Abandi boherejwe mu mashuri yo muri Amerika no mu bindi bihugu. Iki gihe kandi Ubuyapani bwahaye akazi abarimu benshi b'Abanyaburayi kugira ngo baze kwigisha abana b'Abayapani. Leta yanahaye akazi impuguke zo mu Burayi na Amerika ngo zize kwigisha amasomo yiganjemo siyanse. Uko ni nako leta yashoraga amafaranga atagira ingano mu kubaka ibikorwa remezo. Nk'ubwo Abayapani babonye umuhanda wa mbere wa gari ya moshi mu 1872. Hanyuma nyuma yaho mu gihugu hubatswe indi mihanda myinshi ya gari ya moshi. Iyi mihanda yarabakishije cyane kubera ko yabatwariraga ibicuruzwa. Mu 1914 igihe isi yose yari ihugiye mu ntambara ya mbere y'isi, mu gihe cyose iyi ntambara yamaze, Uburayi nta gicuruzwa bwigeze bukora ngo cyoherezwe mu mahanga, ahubwo bwakoraga ibyifashishwa mu ntambara. Aha niho Ubuyapani bwahise bugirira igitekerezo cyo gukora byinshi mu byakorwaga n'Uburayi imbere, maze batangira kubyohereza mu mahanga. Mu 1923 Ubuyapani bwakubiswe n'umutingito ukomeye cyane bise Grand Tremblement de Terre de Kanto. Uyu mutingito washyize Tokyo hasi, wica abantu 100,000, andi magana y'ibihumbi asigara ntaho kwikinga afite, ndetse ibindi bihumbi by'abantu baburirwa irengero. Ubuyapani bukunda kwibasirwa n'imitingito kubera ko aho buherereye ku ikarita y'isi buteretse ku byitwa plaque tectonique biri munsi y'ubutaka hasi cyane mu kuzimu. Izo plaque rero zihora zigenda. Iyo zisekuranye, aho zisekuraniye haratigita. Uwo ni wo mutingito. Aho rero niho Ubuyapani buteretse. Kandi izo plaque cyangwa se ibyo bice by'isi iyo bisekuranye kimwe kinjira munsi y'ikindi bakabyita subdivision. Niyo mpamvu imitingito yo mu Buyapani iba ifite ubukana bukomeye. Uyu wo mu 1923 rero wasenye inzu zirenga 7,000 zo guturamo. Ubukungu bw'igihugu buhita buhananuka. Nyuma yaho binyuze mu nguzanyo z'amabanke ndetse no mu gukoloniza ibindi bihugu birimo Taiwan na Korea, kimwe no gushoza intambara ku bindi bihugu nka Vietnam n'Ubushinwa, Ubuyapani bwarazanzamutse, ubukungu bwabwo burongera buratumbagira. Mu ntambara ya kabiri y'isi Ubuyapani bwarasenyutse bikomeye. Iyi ntambara usibye gusenya imijyi ya Hiroshima na Nagasaki yanahitanye abantu barenga 2,600,000 mu Buyapani. Inganda zabo zirasenyuka, ibikorwa remezo bari bafite mbere byose nta cyasigaye gihagaze. Igihugu cyari gifite inzara. Gusa iki gihugu kiyemeje gusohoka muri ibi bibazo kandi kikaba igihugu gikize. Ibi koko barabikoze. Aha niho bakoze bya bitangaza navugaga. Intambara ya kabiri y'isi kirangira, kimwe mu bibazo bikomeye iki gihugu cyari gihanganye nabyo cyari ubushomeri. Igihugu cyari gifite abantu 7,600,000 bahoze ari abasirikare. Bari bamaze gutakaza akazi kubera ko igisirikare cyari kimaze kuvanwaho. Igihugu kandi cyari gifite abasivili 1,000,000 nabo batagiraga akazi. Cyari gifite kandi abandi bantu 4,000,000 bahoze bakora mu nganda zikora ibikoresho bya gisirikare ndetse no mu zindi business za gisirikare zitari zikibaho. Iki gihugu kandi cyari gifite ikibazo gikomeye cy'inzara ndetse no kubura amashanyarazi. Miliyoni nyinshi z'abantu bari bafite ubwoba bwo kwicwa n'inzara mu itumba ryo mu 1945 n'1946. Gusa hari igisubizo. Urwego rw'ubuhinzi rwari rukeneye abakozi 18,000,000. Barimo abahinga n'abatunganya umusaruro. Icyarimwe
aba baturage bose bavuye mu gisirikari leta yabohereje mu buhinzi. Icyarimwe ahangaha bari bakemuye ikibazo cy'akazi n'ikibazo cy'inzara. Hagati y'umwaka w'1945 n'1948 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Ubuyapani amagana y'amamiliyoni y'inkunga y'ibiribwa. Usibye ibi kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije Ubuyapani kuvugurura ubukungu. Ikintu cya mbere abanyamerika bakoze mu bukungu bw'Ubuyapani ni ugusenya ibyitwaga Zaibatsu. Zaibatsu byari ibigo bikomeye by'ubucuruzi byabaga bifite mu biganza ububasha bwose bwo gufata ibyemezo byinshi bya politike. Ibi bigo byabuzaga ihiganwa mu bucuruzi mu Buyapani. Ibi bigo kandi byagumishaga imishahara y'abakozi ku rwego rwo hasi. Kenshi byabaga ari ibigo by'imiryango. Gusenya ibi bigo rero niko kwari ukubaka uguhangana mu ishoramari n'ubucuruzi bifungura Ubuyapani. Abakozi batangira gufungura amahuriro cyangwa se amasendika. Ibi byatumye abakozi mu Buyapani batangira gusaba uburenganzira bwabo nko kongezwa imishahara maze ubuzima butangira kuba bwiza. Irindi vugururwa rikomeye ryakozwe ni iry'ubutaka. Abantu bafite ubutaka bunini bwo guhingaho bategetswe kubugurisha leta. Leta nayo ihita ibugurisha ku kiguzi gito cyane abahinzi bato bo hasi cyane kugira ngo babuhinge. Ku nshuro ya mbere mu Buyapani ba nyiri ubutaka bahindutse abahinzi aho kubukodesha abandi. Mu birebana n'ubukungu kandi amayeni 300 aya ngaya ni amafaranga akoreshwa mu Buyapani niyo yemejwe ko azajya avunjwa idolari rimwe rya Amerika. Ibi byari bigamije kugumisha hasi igiciro cyo kohereza ibicuruzwa mu mahanga. Izi mpinduka zose abantu bazibonaga nko gukabya ariko zagabanije izamuka rusange ry'ibiciro mu Buyapani. Mu myaka 15 yakurikiyeho kuva mu 1950 ubukungu bw'Ubuyapani bwarazamutse buzamuka ku muvuduko udafite icyo wabugereranya nacyo. Biturutse ku kuba Ubuyapani bwaragiye mu bindi bihugu gushaka ikoranabuhanga ndetse n'ubuhanga bwo gukora ibintu bimwe na bimwe. Ubwo buhanga n'ikoranabuhanga mu rwego rw'inganda rw'igihugu byatumye Ubuyapani butangira guhangana ku rwego mpuzamahanga. Nk'urugero, inganda zikora ibyuma mu Buyapani zatumye ibyuma bikoreshwa mu binyabiziga biboneka kandi bifite ubwiza n'ubuziranenge. Ibi byahise bituma Ubuyapani bwinjira cyane mu gukora ibyuma bikoreshwa mu binyabiziga, pièces automobiles. Bihita binatuma inganda zikora imodoka mu Buyapani zitera imbere, zimenyekana hose ku rwego mpuzamahanga. Ngiyi impamvu Ubuyapani bufite inganda nyinshi zikora imodoka. Ikindi kandi amavugururwa yakozwe mu rwego rw'ishoramari yatumye ibigo byose by'ubucuruzi n'ishoramari biyoborwa n'abantu babishoboye. Mbere hakiri bya bindi twavugaga byitwa Zaibatsu, ikigo gikomeye cy'ubucuruzi cyabaga kiyoborwa n'umuntu wagishinze, yajya mu kiruhuko cy'izabukuru cyangwa se ahinduye akazi akagiha umwana we ngo akiyobore, agahereza ububasha umwana we akaba ari we ukiyobora. Ibigo bigahora biyobowe kimwe. Amavugurura yakuyeho Zaibatsu rero yatumye ibigo bitangira kuyoborwa hashingiwe ku bumenyi n'ubushobozi bw'abantu. Mu Buyapani kandi bavuguruye amategeko agenga umurimo. Ibigo bisezeranya abakozi babyo ko bizabakoresha ubuzima bwabo bwose igihe bazaba bitwaye neza. Uburyo Ubuyapani ari igihugu cyateye imbere kera ariko inshuro nyinshi kigahura n'ibizazane byagiye biza bikabasubiza kuri zero, nk'igihe bagiye bahura n'imitingito ikomeye ikarambika ibikorwa remezo byabo hasi, cyangwa se mu bihe by'intambara aho ibyo bubatse byose byasenyukaga. Byatumye Abayapani batora umuco wo gukora cyane. Buri uko ibyo bubatse byisanze ku butaka, ubuyobozi bwabo bubabwira ko bagomba kongera bakubaka kandi bagatekereza uburyo ibizazane bitazongera kubajegeza. Nk'ubwo umutingito wo mu 1923 washyiraga hasi Tokyo, Ubuyapani bwabwiye abaturage ko bagomba kuba bubatse undi mujyi mushya mu gihe gito cyane. Intambara ya kabiri y'isi nayo ikirangira igihugu cyarasenyutse, buri Muyapani yumvaga ko igihugu cyabo kizasubizwa ikuzo no gukora cyane. Ibi nibyo byatumye mu myaka 15 bakiva mu ntambara Ubuyapani bwarahise buba igihugu cya kabiri gikize ku isi, gisiga kure cyane ibihugu by'Uburayi. Kugeza n'ubu Ubuyapani ntabwo burajya kure yaho
kubera ko n'ubu ni igihugu cya gatatu gikize ku isi. Gukora cyane kandi amasaha menshi byamaze kuba umuco w'Abayapani. Nk'ubu mu mico y'Abanyaburayi n'Abanyamerika, ikigaragaza umugabo ukunda umuryango we ni ugufata umwanya akamarana igihe n'umuryango we. Yava mu kazi agataha yiruka akajya mu rugo kureba abana n'umugore cyangwa n'abandi bariyo. Aho ni mu Burayi na Amerika. Ibi nibyo bigaragaza umugabo mwiza. Mu Buyapani ho umugabo ukunda umuryango we agaragazwa no kumara amasaha menshi mu kazi ashaka icyateza imbere umuryango we. Ibigo byinshi mu Buyapani bifite za dortoir cyangwa se aho abakozi barara kubera ko bamwe bakora baba ku kazi. Ibigo byinshi kandi mu Buyapani bifite ahantu abakozi bashobora kuruhukira iminota mike igihe bumva barushye kandi hakiri akazi kenshi batagomba gusiga. Kuva mu myaka y'1990 gukora amasaha menshi ku Bayapani byabaye ikibazo gikomeye kubera ko umubare munini w'Abayapani batangiye kurwara indwara ziterwa no gukora cyane ndetse bamwe bagapfa. Nibyo Abayapani benshi bagwa mu kazi kubera umunaniro cyangwa bakaniyahura. Uru rupfu baruhimbiye izina karoshi. Mu mwaka wa 2023 mu Buyapani hapfuye abantu 2900 biyahuye kubera impamvu zirebana no gukora cyane. Ukumara amasaha menshi mu kazi ndetse no kunanirwa cyane kw'imibiri yabo bituma bagira ibibazo byo mu mutwe, benshi bakiyahura. Abantu bamwe mu Buyapani bakora amasaha y'ikirenga ashobora kugera ku masaha 100 mu kwezi. Kubera ugukomera kw'iki kibazo, mu 2018 leta yatoye itegeko ry'umurimo rigena ko nta muntu ugomba kurenza amasaha y'ikirenga y'akazi 45 mu kwezi. Urukundo rw'umurimo ku Bayapani, ubushobozi bwo kwiga ibishya no kubishyira mu mikorere yabo ndetse n'urukundo rw'igihugu cyabo bigomba kuba ari byo byakijije Ubuyapani kugera ku rwego buri uyu munsi. Bigomba kuba ryabisomo ku bihugu byinshi by'isi. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye.